katakan kulit dan gelap. Sirau kulit hamil dengan zina, dengan sah nikah tapi hukum air. Menunjuk hamil dengan zina sah nikah, sambil hamilnya hadir di lidah. Hadir di lidah. Manfaat karena yang lakukan anak rumah hamil di anak rumah, tapi kalau yang istri suami dengan nikah, istri yang dibangsakan ini yang dalam hamilnya hadir nikah, maka asuh yang di dalam talak. Tapi menyozina, anak zina hamil dengan zina, yang dia menikah tapi hukum alur. Karena menyozina anak edah, anak edah. Menyusuhan, nah itu, awak suhan dibangsakan. Noi, berarti di belakang ada bukan doi. Betul suha. Dan mana? Ini noi belakang. Tak jelas ni pihak. Bantuan akhirnya betul-betul yang bahwa diberikan kemudian suami dan diulang kemudian suami istri terjadi apa? Bantuan buka yang bahwa yang ada bangsakan yang bahwa hamil kemudian yang bangsakan pada zakat itu yang itu sama benar tidak ada di rumah. yang bersuara menyoina anak bahkan anak yang lainnya boleh difungsikan tersebut diberikan di hukum itu pokok demikian pada pokok urun agam kusina dan pak urun yang berikan lainnya sama dengan beragam yang berguna niaga hari ini. Jadi bro, suara setelah pada mungkin kira-kira kuat kita juga berjuang dan kepentingannya akan pilih aja benar apa yang kami kita beri dari insyaallah berjuang sama-sama beri sama-sama ini datang persatuan maupun satilan maupun satu kapal menajib dan satu yang lain berbeda lain di mana pulau ini ada nama dari bahwa sakti tetap yang waktu kayak tahun ini dan satu tujuan untuk yang waktu melantaskan kita dan menjaga masyarakat di mana bahwa ada Allah yang bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang pertama doa di semangatnya Abu Aziz, kemudian Abu Dilamno dan Bilek Abu Samsi dan kepada seluruh muslimin muslimat dengan Alhamdulillah wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ومنزلا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اصلح عاقبتنا من امور كلها واجرنا في الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما يا الله يا واصل الثواب وقربه من القران العظيم وما هللناه من لا اله الا الله
وغيره من المسلمين والمسلمات في هذا المكان يا رب العالمين يا اللهم بمؤمنك ورسولك وكونك وطابك وإلى أنهم اللهم لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء نقيهم من الخطايا كما نغسل من الناس واغفرهم دارا خيرا من دارهم وزرعا خيرا من دارهم وهدى خيرا من اهلهم وادخلهم جنة وعظهم من عذاب القبر جنته اللهم لا تحرمنا لهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للآمنين بلى إنك رؤوف رحيم اللهم قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم روضة من النار اللهم جافهم عن جنبيهم وأنزل رحمة ورزقا نجاح علينا عليه يا رب العالمين اللهم إنك الغفور إلى سعة الجنة والقصور اللهم إن كانوا مسلمين فتلك السبيل وإن كانوا مسلمين تجاوز عنهم مغفرة العالمين اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم لا يعذبهم وبحق صلى الله عليه وسلم لا يعذبهم اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذبهم ولا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهب لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على خير وعلى اله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian yang kedua, pengajian untuk beliau Balai Majelis Taklim di Busuk. Di Balai Majelis Taklim di Mangkok. Kemudian yang kedua, minggu yang kedua, tanggal 13 Maret, bertanya pengajian terakhir di daerah Bilang, gabungan seluruh alumni yang ada di Aceh. Kecuali itu hal-hal yang dibatalkan. Saudara Jino, kita bertanya yaitu minggu yang kedua tanggal 13 Maret kita mengikuti pengajian bersama apa sebagai penutup pengajian terakhir sebelum Ramadan. Insyaallah. Dan Allah harapkan kepada seluruh berbagai hadir insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.